N'abashesero Muzana b'amasaba aliyo bali ni basali Muzana mwanya mayubanga mwihomera we BS television so mwana wenye umusoroli wenye natola Ayubu nakobolera undo banga mbakani ya Yesu muri ulina ni abantu bakalinga muri ni byose muhola nenga mushiyumanya ushobola kulwasini abone so umusoroli wenye natola Ayubu nakobolera umbeho ubanga mbakani ya lukero no lula maruli ohina bula ine akhola sini na alula mwitiro wo weso uli oboli mbale oboli ena ngano manyori uwa khala moli wakhola bira byonyene unakhola amabira byonyene buli mundu awusime tawe abone unakhola nenga era wana abantu musani yakhola sinasi musani yakhola shin no lecho ngene khobulire ndi ngoni sheso khola wakhala misakoli sende ungachi senyo ofura senyo yekamani manyoli waliwo abekamani bakhola sine va ufula ironyo lukero akamakholo kali mu lukero lwesi mbakanire bamasaba aboluganda mwena mbebazizanyo okubanga mwekumide ku ABC television lugiro lwembadengezako kogera mu lugisu lutegeeza nti gowe naali eyo teweyibalanga nti nzasinga nze manyi buli kimu nze nsobola okukola buli kimu no tosobola kubanga manyi buli kimu abatugera nti wagulu wo mumanyi waberayo ki waberayo mumanyi nolwekyo togamanga nze manyi buli kimu nze banebuzaako nze sobola kumwebuzaako sobola kukola togamanga nti omanyi buli kimu olugero lwaffe olubadde lwe amulugisu alutubigiriza bingi nolwekyo gwa ekumidde ku ABC television njala sagala okome kubeera ng'ompuliza kyokka nenjala obeere ng'ofunyemu ekyokola ki ekyokuyiga mwebala nnyo kwekumira ku ABC television bamasamu otsana manya umanga mwihomera we BS television nadala mu bisinza byembale ng'emalokho ima ibucholoto ina makwekwe imalokho ibusamaka abisinza byose nemoni abone uli ni bisinza bikali mumba nenga motsa nenga mu mulisa kenenga ngamukhalashi ngamufuna mushiya hoyika manya mayubanga mundekere so musololi wenye natola Ayubu shini bikali byesi imbalera musikalenga mwihomera we BS television yo khumutsa binana birotsa manya